Kompanija Intertron postoji već 20 godina kao porodična firma. U samom početku kompanija se bavila trgovinom proizvoda papira, a prethodne 2 godine je, da kažemo, proširila svoje poslovanje i na samu proizvodnju različitih proizvoda. Budući da je Intertron porodična kompanija, poseban akcenat je stavljen na brigu o zaposlenima. Pored toga što kompanija posluje na društveno odgovoran način, od velike važnosti je za lokalnu zajednicu što pruža veliki broj radnih mesta, a samim tim i mogućnost mladima da ostanu u svom mestu i da se dalje poslovno razvijaju. Intertron prati ESG aspekte poslovanja, što znači da nam je održivi razvoj jako važan. Primer toga je da smo ugradili solarne panele, toplotne pumpe, izolaciju objekata, čime smo značajno uštedili energiju, a samim tim i doprineli zaštiti životne sredine. FSC sertifikat garantuje da za svako drvo koje je iskorišćeno u proizvodnji proizvoda od papira, da je zasađeno novo drvo, a to je podatak koji je važan kako kompanijama, tako i krajnjim potrošačima, jer na taj način se podiže i ekološka svest. Kada kompanija uđe u veliki projekat kao što je Intertron ušao pre 2 godine, od velike važnosti je da postoji poslovni partner koji će imati razumevanja za ceo proces i koji će videti vrednost tog projekta. NLB Komercijalna banka je za nas bila jedan od takvih partnera.